Au ngandre mo wambul talwi kemni na lubini kalu ni do ba mure tiko ba malua ka parongo ta tiko ni pasala ni bos ni kalu en nungu do bi wasiti ko na be ngauna sa oti meza mai singa binani kua kali bu na ba ni binaka buana kalu ni rawa ni da mai soto tali en na mata li binani kua singa barumbuka au na numen do tali manta na nungu sharing lele weekenda en do na tuku bimbi ko ya au na numa ni wili tiko na bongi au na nume me wose weekend ni kua ka opportunity ko ni rawa ninda sa profit tiko wale wena nonda mula na bika and the wrong tiko na bosin kalo so please like and share na wale usara ka au tora rawa ni recording umbita na noa na sa ni complete na rorong lako au sa ni kila za vai lenga na buku ni network beka sa ni upload wa bina kana lelo au na sanga me upload tatale so you can go back and una upload também beka na YouTube au na ngimbi to main Facebook karawan yo na reida na puno mai tao tikina metoso mabautia na viwase ko ba dor tiga au bina kata me wase na keni karoni wase na singa bina ni kuan pan ni binaka weekend kede ka bambula tiga ni bikimni na lubi kilo ni bibo ni tikina bambula tiko bikimni na tiko na loma ni koro ni daka na korle bura tungori na bitaoni na bibanua suba na be se vitikede ka na loma ni nonda dubi koro rawani na mai siata kina itu tungo au kila sa kena ngau nango me rawani siata kina so itu bango me pa anda ta weekend ka ni be kan ni le weekend and sa ni do wili ka tu na bosin kalu we don't take time to read the word of God and I want to share this so that we can consider and consider that there is more to the word of God than just believing what someone is preaching. The rei batitong na bikati ko na bos ni kalu. Oba bulatan na bikim ni lubin kalu tiko na biya say viti kem na biya say burbura. Oba binaka ni rawa ni oni na tune in. Moni rungonta ka pautia sarni tungo please like and share. Na loloma na yalo e marutaka usheta katiko ni kinongo na kaya potabi na kalu na lomangu. Kana numa na kalu sa ungeti kina lomangu na numa na kalu that we need to understand these words. Dear Lord, our Heavenly Father, thank you for your love and your wisdom and the counseling of your Holy Spirit in our hearts. Ni maro roena lo mai kimami ni mami rongoda lo ni vosa ni lumuta na lo mai kimami mi kimami rauni redi kamni rongoda ndo momni na da tali tondo ngai Jesu Kristo ni mami sorro kani mo muledina alo ni mami turanga ya me tomundo amen sabi naka part 2 of the social media sharing au share chuki nango weekend ni bata-batango kere mendo barong sarba binaka au na pamadal tinga bili ke tikona tikin voltamu ko babalangi au na pamadal ta tik babiti baletara mera ni kakuni dona kainda dalata ni kani baban dondi na bono ban domikira na boso babiti ka au kere ke bakai rawa we kemni na lubini kalau dono muni pe apa ni bola sumu to na bikin voltamu ko raw ni le bili ke tale wabinaka au sante wu na same na wasin don raw tin ke diwa tikine diwa wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed according to thy word. Waswasawati ko wadava na zurbo. Okay? Zurbo ngo. Sen doon na tamata kami nibikan. Zurbo ngone liaw young man. Sen doon na tamata. Waswasawati ko wadava ko non sala by taking heed according to God's word. To thy word. Kuno bango na don sami to your tevita. By taking heed according to thy word. Not taking heed according to the words of men or the words of the pastor, but by the word of God. The principle is that na vosin kalu kemni ni bekani men talira rokina. Wa bin na weekend na lubin kalu ni la drum tu bulingo. So libu na kai rawa ni wawanggaza lomanda sa rawa ni da kawai tu kina kemni ni bekani membaleta. Nanon to paparauti ko en bola tao mundo. Sa sini ginde den ilango. Science are clearly showing we are right at the end of time. Sa bobola kasarangan ni songo na katumo ni loma kemni ni bekani. Don raw tin kadiyo ni same na tikina in don raw tol sangabulu. The entrance of thy word giveth light. It giveth understanding to the simple. Nareday?
na kena dhurma na vos ni kalau na kena rungodi na kena wiliki na vos ni kalau and na mula indon tamata it gives light and understanding unto the simple. Niko kem ni baka indare na mula so complicated. We live a life that is so complicated. O basam tatiko veir na non tangasi na ngau na sarili they have so much time to do one thing. Niko asaseng. Niko rin yung enra matakalila na oso sinumba ka sama sayang matang ngwila dabi na bika kita nga siyo sa sangat siya kumatakabay na ka sa singalibo saya kabi sa suko na huli sa amber na ka kaya amber matang na basang karagay ka na tulungan sa ambong libro na puno. We have so much time. Yaman na tuibali and the same na elele na takakalida kay bibonun na kataka na libon na kataka ka chiko na ta kaya baka rutu tuibali. Pambimbyo na. Our life is so complicated. We are living in a time where life is so complicated. Sange kene kuri na singini sudu na onga na mate na bakambongin raw na bikakitango. We are so committed into all these things. We don't have time for the Word of God. Yang gona nakalaka kami ni bekan na punisabi kyan. Ano mo tiko na tikina, wili ka tiko na noa, many shall be purified and made white, okay, and tried. Liliwa na baso sa vataki, rababula-bulataki, and they will be tried to confirm this character in their life. The wicked shall do wickedly, and they will not understand. But the wise, they will understand. Niko kemini na beka ni sangaw na menta na yalma tukina. Lewa na ka and daongang tukina we don't need. And the wawangak tukin on the wakasam. Asing tunin do na ka na sing sutong ko sa it's a big thing. Ebi na kabi raw na ka raw ta na ka kenda inda sin raw ta kan sa nagibin da mumurita ka tu na bika ka tungo. Arang gila ko na ngon sa liad na ngon have to be done. Na sing suto has to be done. But sin raw no na pos ni kalo komiki na yab ko kenda nga inda mulia nga so na ito ba tamata men wawang nga kenda kina. The Word of God is very important. They will not understand. Not understand because they just don't have time to seek. If you don't seek, you will not find. If you don't seek eternal life, you will not find eternal life, the kingdom of God and His righteousness. In Him was life, and the life was the light of men. Datang ko kami niyo ka nang anong buto-butongo ni nondambulang and ang dapat nararaman ni nondambulang. Menta pararaman tayo na so naka sa bawang nga ito kinondambulang. Menta reza, man, I don't need all these things. I'm frustrated with life because there's some rubbish that is filling up my life that I don't need. So napapabuli, so nakaiko to may sambal din doon nakaango sa atong mandanong nga. Sanggay tunaw nga ni Matubal, sanggay tunaw nga ni Banua, sanggay tunaw nga ni Lotu. Na Lotu saan doon nakasapa, nga ikenta sa nga. And sa hongan din na Lotu kami ninibiyakan. Na kanizola-zola, na soli, na tapos sa tinga, lako may nakain Lotu. Sanggay lako na kalabata, nabiyakakitin ko, kanaya po sin tubay voltamo. Kenda nga, it's just traditions of men. Ito kinibango kami ninibiyakan, in Him was life. Rather than bulan tabang garachi, ito nga with Jesus Christo. Ito kinibango, this life that's in our life giver, o Jesus Christo, is the light of men. Sanggay buto-buto ito na mula, we do wickedly, and natakabato sa nakaya, siya ni Binaka, siya ni Nandonu, and sanggay siya ni Bararam Tigraw ng mula, because we just don't have time for the Word of God. Kung ito na kaya, baka sabata ka na nandong mula, is by taking heed according to God's word, we don't understand. And the same class, baby. God na nakakimini ba ka, pinakatin mo siya weekend, this is the reality of our life. I'm talking from the only manual that we have for humanity. Weekend ang tamal kimini ba ka, na volan dus taundong ang baletiko, baletiaw, nindaru ang buli, mundaru din ang kalu, ito ba ng kalu, niko sa luto, walo lomsara, walo loman, anong tambula taman, kaya sa walo lomsara, sa libo tayo, na yaw, ito no, na ibultamo, ni tumani sombo, na yaw kay papiloni, na yaw ni buru-burang ko kimini ba ka ni, saya rumay na kakita nga na kaula na siliba na kau na kena spices na bikani bura-bura kena patangin nga nilo biraton dua itu guni the soul of man. You and I in this world are nothing.
but not compared to what God has for you. In the reason of ni kalau, wabin binaka ni raw ni barita gabi no kalau that I am something, that I am so special, that you are so special. Very special kami ni bekani. Seni buli raw na doni yaw itu nandalin buru-buru. Even gold cannot buy the worth of man. Yeah, at that lower stage, God sees in man that he has this capacity to do good. And he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. And this light shineth in darkness, and darkness comprehended it not. Saya kami bekani, on domumbulan ng butongo. Isa tila na pos ni kalunga sini understand takaraw na tamata. Nandi na kina sama-sama ni kuwa. Ang nanuman na itano tukuna yan na zorbongo. Nang lang may chisu tukuna ko turang sama tao pa marot kina bultam tukun chisu lako. Li maroro ani bunaw. Kau kuwa kakit ng guru taka pa undo sul katini. I'm a perfect Christian. I don't smoke. Oh, sit ka tu ng bula undo taka pa na kina hong. Uyalon di na nakain lotu. Tukun chisu lako li bulta ka ng uyaw. Tamatabutin niya unang unang tiyan turang sulian no miyaw may muriyaw weekend ni kuwa lako le bailian no mumbula tunci su ko ba endo na bailian no mumbula eno bukong kana maro and he did not understand that sini taka raw sini fika taka raw na bakasama kaya ka sa bailian no mumbula tuno ba tunci sipel turanga kimam sa muri kongo ni may burbura ni mbula nanggol kim sa muri kongo sama na kima misaw. Tuno sisu. Yan raw na burburungo. Kani kur na bula ta mundo. Kani bika sa tu matanda na blessing kede asuli bika na kalu. And sang kibe pangarati na yaw ni burbur kami ni bekan. Tuno sisu no kumatin tu sini matin tu ba burbur. Suli be sisa na kasa ni sisa. Tiku nga na yaw walo malay. Na yaw da ba ya. No na ni toba na kalu. Ko don menom. Ang kami ni bekan tuno ko sin kalu watawa ba na lumamu. Takamiki na burbur numbula. Au tukuna bertonu bengu na numurau kana be singini mataka sini bata utage na numubuli bata utage na alma tuike ni ko sa sen ngai kune na alma tuongo ba sa sen ngai tigo ni toba ya ko ambuliki na tamata sa tosto endon tamata corrupt na nonambula no baka ngandon motka not fully functioning na sini break rawa dende na kana on si ko misali repair no motka ya sino na kana yang sa nandun nga yung matikina. Sa tosto na tamata, sa hadawa na tamata, may sinigin doka ng bulan doon na tamata. Sa nanong mo ko, may kauta talaga ng bulan tamata, may rintaran ng bulan ng lamba, ng wika ka ko, kaya mo kani. E ato na ng bulan, barta kanin sa corrupt na ng bulan tamata. We have not that light anymore. Turang kan marama, may taka ni rawa, ni dapayalo taka na itutungguan ng bulan. Mendari bandin din taka, that there is no way that is better for man than from the counseling of the Holy Spirit by His Word. Sendo na lang lakam ni bukan ni binaka, may baka na kena na ibagasalan din na kandando ni tigo na boss ni klo. Lugar na sa amin na wasi tol sa mga kabat kinitin kando na numan ni tuno bango Jesu Kristo reda. Liber na ngoning gori melang may biyaw. Kundo taro bira. Betul na ngoning gori batakar kartaka na matin tu bakalo. They have this teachable heart. Raron raba tabuli kena yalo tale ye tiku bernangon no yalo ni bararabi saya li weekend ngas we have lost them. Bina kata kalau me balu sital me weekend samin wasi tol samul ka ba tikina tin kan tu kuna kina tebita come ye children hearken unto me and I will teach you the fear of the Lord. Nila ko mayo kem ni nangon ni pagtakar karte tiku ira lewan na matuntu balo malangi ni non ramula baka nangon lilay. They have this teachable heart. They have this humble heart. They can be taught, easily taught. Kuno pola, abi rumay ko ni kuno kaya, kaya bikem daw sabuku, may lilya man na meron buku may. Nagit ko na ni birnangon ni bango, may lita ka na kayo sa kilati, kaya sabar takim ninbekan sa uti na buli. Pero kung kakita nga yung dondon mikla ko sa kila. Ya kilan din ko siya sin kila ko. Ngona yal matu kem ninbekani, membaleta non dombula senin dua na wasebi ken ngo. Olo malangi tondonga. Nin sare tu na rambul na lubian dan sa sen tau tau tu kem ninbekan sa barita kaya na buto-buto na puno sa songo na buto-buto na dono menta na tikin duro kem ninbekan.
Menda na rawa ninda na wostaka na raramango. Rawa menda na mulataka na hindi nango na raramango ni wosti galo. Meron ni pararamatekina na matanda uire rwari kenditi. That by beholding, they will become changed. Ito na wosti galo that we will be changed according to how we see things. Okay? Na visaw ng tamata may baka na kaya bagreda. O di wari tiyo ni po. Na lube mo, nadawa, o beauty tiyo yung matanda may bareda. Now, we don't have much time for God. We don't even have time for God. A special time. Nakalukilaw na ito. He knows that we don't have time for Him. But because He loves us, takos may kinabos ni kaluwi, na so na nga ni Salabango, meron ba salte kina, numbula kami ni Bakani, we are in deep trouble in a world that is so filthy and corrupt. Buta mo to, kay burbura kami ni Bakani, we need the light of the Word of God to shine into our hearts. And we are asking the Holy Spirit that we can comprehend this light. Narawan in the pakayal taka meron that tatakumiki na mendari siya nga. It's time to make a change. Ngaw na mendabi sa ukina. Turbango, come unto me, hearken unto me, little children, and I will teach you the fear of the Lord. Ang kibabuli di kami ni narera baka ng kalo. Ni say kwengo na itintin ni bika kita nga daw bunaw na wasi tin karua tin katul. Kongo na tintin ni bika kita nga. Taman ta kede ta kabo. Dorungo na kakita ngango kongo ni tintin ni kakita nga kami ni kan turang ken marama zorbo ken manelo lubi ni kalu mendar rere baka na kalu talir law non bunaw turmango come I will teach you the fear of the Lord. 2 Chronicles 19 tikinetin kabitu na itutungo itukuno weekend na bosin kalu mena biala ti makarongo sa kami ni bekani. Wherefore now let the fear of the Lord be upon you, take heed and do it, for there is no iniquity with the Lord our God, no respect of person, no taking of gifts. Biala ti makango. Nandana chiwe na do tukuna. Arwan sa ibasala tukuna. Na biala ti makao na reda na biala ti bo wer vivo saki na coat na pamazala era takaba na biala ti bo. Era ndusi tunga na biala ti makao. Tulo ti Kristo do pasangrani bolongo. Ne vole specifically sin biala ti bo, biala ti makao. No ni bolong Moses itu kuni kau pasang rani bolongo na numa merawat kena bulta mundu. Na bolongo itu kuni yau. Erangge zalata na Israeli na nona tandu mai na Messiah, but they did not understand. Their hearts were wicked. They did not understand. Rada kami ninibikan. Sinrani simplify tayo na nona pakasama, understand tagarawa. That all the prophecies, that all the prophets were testifying of Christ. Wherefore, now let the fear of the Lord be upon you. Me tigo vi ko me sumbutan no mumbula na rere baka nakalu. Ito mango, take heed and do it. Ano ito? And sa amin naman sin don raw tin kadiyo tinediyo tumango by taking heed according to thy word. Na 2 Chronicles ko tumango. Take heed and do it. Kudi rungo sa nga kami nibukan, zakaba. Siya nga nibina ka kami nibukan, siya nga nindo na kanaya nga, nanambula nindo na tamatalo, tu kaya baka rungo sa libo na kilakayan, he does nothing about it. Take it and do it, for there is no iniquity with the Lord. And malibo sa lilaya kami nibukan, ito yung mga when we don't take heed of the word of God and do the word of God, it is iniquity. Ito mga siya nindo na tiki, nindo na baka sal na kalo weekend na kami nibukani, ito kina nindo na ka, eraw ni baka vuna na ibalwala. Ito raw, nabaliw, nuitagan niyo nito raw. So na, titomuti ko na baka sama, hindi bitano kinungo. There is no iniquity with the Lord, our God. Ni sa ati ko na ibalwala, kami nibukani, sa siya nga nakalu, kan malaya siya nga nakalu. Kan ikilakat yung nga. Siya nga tiko nakalu, ni tiko na ibalwala. E nanambulin doon naman. Ibang ko, that God is not a respect of person. Sini respecta nakalu, tala-tala,
sio sa ngas ni lotu se ondau ni vingravi vake yau se zavanga na tangin ngin ni mbula na dele buru ngo God is not a respecter of person. He don't care. Kakau ita katiku na kalau na no na lagu mai that whosoever kem ni ne bekani e wala da. Ken the kid and the wala we are all the same. There is no difference in the kendambula at kuna rom polo be na volni Roma at kuna there is no difference. We all sinners. And we need the Lord. Amen. And the it is the presence of God in one's life that brings life. It is His life for our life. May mate na turang o Jesu Kristo to give you His life. Dabi kina nanonandra for the life of the flesh is in the blood. Tukuna baya na kalu. Ve irna Israeli kakun lukan na lewe ni man. Malatan nanonambula na man ati wenandra. Na ibala ngaya na lako mena numumbula. Na ibala tobi mate na lako mena numumbula. Gorin dora kambula. Nikuan sangge mikila that what you eat is what you are. Nikuan sandora kana bin tamata sapa kana to na non ribarau. Dora kana bin tamat sapa kana man na non ribarau. Tobi mate. Usali zemba balile na nuku baka samikya. Dari na man na me na ose irkanya tuan do tuan redait. Zonga. Ya na kau tu ya. Toka. Ken sa tobi mate. Sa cross na non redait kem ni bekani. Motokana ngono bulikina solinga bua indor specification. Congo unleaded, Congo diesel. Kuni tawai ke na wai. Tahu nga na wai sa utiwa. Ito kenda wab ni pinaka ni tukun na wasin kalau we are fearfully and wonderfully made. Na kanadala na lako pa Italia and sa mula tuun balat ni wara katu na kalau nang tabi butuni. So sang niya zobayana no nakataka na punisa. Era tubi mate. They did not have the chance to hear the gospel. Era mate. Ito bango no taking of gifts. Kalau sinrenda bribe taka sinirawan niu zakaba pa ko na taka ni kalau nuna numa sa kongo na ngunisala e mario kina na kalau e maru te keu kina kalau. Sinindo na kai ko na ran zakaba pa maru ta kina kalau kemi ni kai. But by taking heed according to His word. Dua nga. Nanu mutalira rawa na nono bosa. E zakaba pa kemi ni kai. No satu kuno chumai. You need a new life. This life is in Christ. Christ in us, the hope of glory. Na nonda inui kemi ni beokani. Oya na kena may mula indua na kaukawa. Extraordinary power. Na may mula na numumbula. Jesu Kristo. O koya na numu rarama. Koya tara na numumbula. Onita kani rawa ni na zingoma na kani baka panindewa ya. Mataya na kahit kuna na bos ni kalo. Let this mind be in you. The mind that was also in Christ. Okay? Christ in you, the hope of glory. Kuna paula. Okay? Siya ni koya usambula. Dengan sambula. O Kristo zabe na nambula paula. Visaw na kakita. Naluto na visaw. Gonda luto tiyo kami na nabiyakani. Ndo na ibalabal ni luto. Kenda sininguta tiyo na visaw. O ira na bandeo taka tiyo bikenda. Era talaira na kalau. Era siya ni binakata tiyo na visaw mo. Basta non rambula talaga siya ito na visaw. Nakana baka Italia nga namate nga tubir na itin. Tubir na talito nga. Malala ba? Era siya ni tingoma tiyo. Indon me agar bisa. Ronga na karun Timothy na wasi ruti kinaitin kadiwa. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Na yabunde ni kalau ronga da tungo very sure sinda bisau. It has a seal. A seal dakitu and dua nanrengang go kemni ne bekani me paritanga na kalau that this is His property. This is how God works. This is the mind of God. This is God's way. Nasa ba ya? The Lord knows them that are His. Kalau kila iriti ko na nona. Italian nung profess ta kan yung nona na kalau kim ni bekani. Kaya sa ni saw na nung mula. Kaya yung damo ni buru-bura. Kaya kuniti ko na baka samata. Kaya situnga na tamata makao. Nga Kongo na sinrawat ang mula tao mundo. Na yung hindi ni kalungo, it standeth sure. And the Lord knows them that are His. God knows who His people are, and God is going to deliver His people. Ito naman let everyone, I'm gonna come into the cup,
Koe waka endua, vina kate me waka tokaribua, na yada kaukauango, na yada nimbula, na yada ningangango, na yada ichisu Kristo, koe me dolapa na lomana. Koe me vailia na no nambula, me dhuru me na kaukuango, me basa sabata nambula. We must depart from iniquity. And don't me kava kasi sila kami ni beka nikua. And alo mani non tandu song loto non the bulan tamata. Kanden din la bandun tak sa bebe. To bale amen do to bia una nung kumalmalu mi akiro ni vala. King umeda bandu ya. So nei bala da turang kene marama. E tiko na non the bulan alo mani non the song loto ngo. Sa mau sa dinde ne kena tu kami ni beka ni. Sa tikital tu loto. Sa tikital tu loto. There is only one way to heal this iniquity. Self must die. Mematingan teman-teman kau. Oh, babi nang nanungun sala kalau singgih bisau. Self must die. Kau pakai indua. Vina kata me muriau. Turo Yesus Kristus kau mekaku ni muriau no mana. Turo de kanan kau beltai muriau. Na zona kau beltai yana mati ke menini bekani. Yana no mundingi taka. Memati. Masalah ko nando ni lako. Mudin goma. Nano ni tubo na kalau. Kena loma ni kalau. Amen. To sombu. And I say no I say lima sabul kadio tikinen duaronga. Behold, the Lord's hand is not short, and that it cannot save. Neither his ear heavy, that it cannot hear. Dareza ke menini bekani. Ni sa ni leka na linga ni kalau. Sa ni dindin dalingana. Me buki kenda me rongoza na non the master ko. But your iniquity have separated you between you and your God. Okay? Non di balbalda nga tau si kenda may wana kalau. Balbalda ba nga ang ke menini bekani. Balbalda na siya ni talira raw na boss ni kalau. This is iniquity. Kini ba tanya ni ngende, ko sa nilura ito nga nang tawasam. Pasari nga indua, sa zalki na lumangu, au sa andou lamba. Sin marutan tamde au sa andou lamba lumangu. Au sin ekta ka kemini bukan. I'm just thinking about it. It's just all up in here. That is sin, iniquity. Erna ibalbal da ko kemini bukan ni na bimbi. Sa seninduan na misini, seninduan na buno ni bisele, sinduan na buku, erna ko tali bini ibalbal dango. Ko building sartunga. Kenda kita nguen tamatay babada na kanisaw naman. Ini sul ni kalau nambul tau mundo. Hira ke dar bambuta ke binyo. Kan turang kan malam. Kakuning ke bambuta na bosin don tamata. Bambuta na bosin ni kalau. Ni sa bos tega mena kana kami ta tau vlog ro ngo. La ko lista le wili ke kandi na kai tuinting go sia. Bet ke kai senga. Your eternal life is at stake. And your sins have hid his face from you that he will not hear. E bunte na mata ni kalau veiko. His identity me ni sa bunte nga na mata ni kalau, we don't know our way back to God. If we don't know God, kan sa sese. Tuna chisu sang nindo etoro itamangga na bukunga. That's his way. We have forgotten that. Lebanangon tunga bang when tabeli must ko na kalu and ang bulay balbal dan ang bulay babitali and tabeli must ko. Our only way is God. Our sins must be forgiven. Sin separates kami ni bukan. Ni balbal ko tahu sih ko sa nabon kalu. And the sin na ni narongo din ang tumaso babo kay bakain tumasab sa bata kinda ngende bikaristo kami ni bukan ni. Meta kamaya bikenda. Ni ko kami ni bukan ni ngaro ni kenda binaka. And Vika and the Hulida. Proverbs 15:29, rongoda. The Lord is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. Nyo sa takazatu ke menibekani, and the seni kilani kuwa sa varita bikin na kalu, tamatazakaza, na kalu yawa ka na tamatango. And the do maso and the tarong na zabanabuna, sinirongkin on the maso. But nakalo is far from this people. Sinibisaw nakalo kami ninibiyakan. Sindo bisaw nakalo. Ikasarong na numas ang garo na ba't ang tiyabortal nga rin so na mas. Proverbs 15:8.
the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Kung ano na bazang bisoro na tamatazango, tamatay walwalango. Kapag silbi chopa. But the prayer of the upright is his delight. Nang tamata lako bandondon, duri bandondon. Kusin kawita na rain tamata, kasi si rabay tukun tamata. Kung kawita nga, na singan na ng bula, kung kawita nga, na sabay binakatan kalo. Wah, meta kapa. Tukun mango na masun tamatang maruta ko chopa. Ni ko kila kem ni bekani ko tukuna ni tamamundo na tebon do na kapa sila ndar bibala sarang kita. Ya na kalu ni ko menta kila ni kalu maruta ngana na masu do na tamata talira rawa. Ko rongoda ko sa kapa. Sale uno babu buli sa tungo. Ene kenda maliwa. Ngaro no babinaka kem ni bekani. Ngaro no babinaka. Sarot mesang ni sa sabana bi babu buli kedengo au sabin kata mo confess ta ni kuwa. Nabi babu pulikete bi batalay rongodango. There is no presence of God in those doctrines. Onareta ni na seni bisa ura no bulita mata ura ni pretend me ubinaka. Ya na manguloma na zatunga. Kaso na ngona and those share na boss nikalo. So au sarete so. And the boss nikalo, as we are trying to share the word of God, don't kana bi litin, don't kana bi basuraki yada tu and the boss nikalo. Naka sabsaba nikalo. The only pure thing that God has given us. Thy word is pure. The word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in him. But we have this feeble heart, one belief. The barong tunga buwan tamata ni tukuna na anobos ni kalo. Curse is the man that trusteth in men. Make his flesh his arm and depart from the living God. And the law to muriken to one curse you can never be perfect with sin. Never be perfect. Be ye perfect, even as your Father in heaven is perfect. God says you can be perfect. With men it is impossible, but not with God. With God all things are possible. Ninda tiko batamata kenda na babi Italia tunga non dambula. And then kanya tunga nakakana tao sa sa tunga nakalukua and then nakatunga because we don't fear him and that's in the baka nakalu. And sa tunga nakalu na singang go mendalo tukina we just go our own way. And that's any torerawan na sabsaba kene mbuto na sulungan daro burubura and no na songo ba burubura. And the kota mai buana and no na songo nakalu. Songo sabsaba ni kalu. Naraka kemini wekani na nandenda na teboro. Because we don't understand. Joshua na wasi rua sanga bulkala rua tikene lima. Ronga sababi na kai tukuno Joshua. But take diligent heed to do the commandments and the law. Gano na babi nagsar? Marore binagsar. Tautori matuasar. Marore na non ibuna una kalu. Kena non alaw. Niko santu ko na sambo ko na ibuno ya. Non tanga na Israel. Kalau sin bisaw. Sin rantu ko na kalu. Mesulya na non ibunaw. Weir na Israel na non tamata. Kenda sa amin non tamatango. Sa sin Israel bikin na ibuno ya. Biyaw, it is just unfair. God has given them some special things and not given it to us. But take diligent heed to the commandment and to the law with Moses, the servant of the Lord, charged you. Because suli bikim do nalawango Moses. Nalawan na bango. Rongo. And sa tukun sambo ko yung nalawan ni Moses ng goronga. Because suli na kalu, weekend na lubi ni kalu na non ibunaw na kalu. Ito mango to love the Lord your God. Ni tukun sambo so but don't love him. When we keep the law of God, we keep this in our heart. We purify our heart by loving God. And some don't understand. Balinaba, wicked. Nayalo ni tamatazla ito. Na katondua nga, indusiya tumay na sabsaba ni kalo. Tuno Jesu Kristo, if you love me, keep my commandments. Nandus tondua nga, tuno tumayor na profita, tuno Jesu, do wasang rayan mo dorot ka na ng bulat ang mundo. These are they. Where can go? They testify of me. Ito mango.
We must keep those commandments and those laws to love the Lord your God and to walk in his ways. Christ. He's talking about Christ. How do we love God? We cannot love God. Tuno Jesu Kristo, koe bakayan duha, talera raw na nung kubosa. Na tamanggo na lomba ni koe. Yawat kay tamanggo, kiro na may tiko na nambol na tamatango. The presence of Christ in one's life is the presence of God, the Father, and His Son, and the Holy Spirit in one's life. Saruto ni tuno Jesu Kristo, all power in heaven and earth is given unto me. To walk in his way, to keep his commandments. And to cleave unto him. And to serve him with all your heart, all your soul. Lalo tunggo bagayalo bagindina. Sabang ratio na kalukim ni nabiyakan. Kuna na maramanggo, we Jesu Kristo, turango ni tukuna tigo na nung gasera lo tutike. Mersasiro in Jerusalem. Salvation is of the Jews, tukuna Jesu Kristo. Sabang garati ko tamanggo merlutu bagayalo bagindina. God is spirit. They that worship him must worship him in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. This is not worship. You can never worship without the Spirit of God. And when the Spirit of God comes in, he will testify of the truth. They testify of Christ. They testify of me. That I am the way. That by beholding you will become changed. There is no way that men will enter into heaven by singing, jumping, preaching. No way. But by God. The way we worship now is not the way God worship. It's worship. Nisati ko lang mamok Karisto kani. Nisati ko na ni kalo e nasintayan nung mura. Sen kos sa. Tu na bosin kalo. Nisati ko na kalo no na balitambo me pandirorong buru todo ko. When we worship in spirit, the worship is quiet. It's from within. E kandi na naluto. Bakayalo bakindina. Dinda lang sere may loman dotani na rong ni sere kemi ni bekani ni yalo mai na yalo ni baro roko. Ngo enda ko tumai kemi ni bekani na ngor ni sale so ni bosotiau na bekani. Au sini tunggo me undu sia indo na tamata u binakata me tukunan dina enda ko sarto ngamani wala ngani kena rokobi na kalau matakau na ngau ni sala tondo nga rokobi kena na kalau ni buru ngo setani. And I can share it, we bring it to church. And we want to make it holy. To serve him with all your heart, with all your soul. You must keep his commandment. Keep the commandment of God. The word of God is the commandment of God. Oh, the word of God is righteous. And the commandment also is righteous. It's just one thing. Don't you want to kaya puno takati ko yakem ni bekani. Ito ko ni enon bol Paula be irmay Thessalonica matay Thessalonica was eli matigin rosulo tol rongo na count of Polango. And the very God of peace sanctify you holy. Me ba sab-sab ka takim do todo ko sara na kalon sab-sabango. Na kalon ni ba dengungo. And I pray, God, that your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. The very important thing.
and anumumbula. And when we keep the commandments of God, we preserve these things. We serve Him with our hearts and with our soul. Ito no Paula, that our spirit, our soul, and our body. Kongo me kakusang ni dala. Niko enda kana tunga babi Italian sa tauta tuna ken na bua ni ka enda kamuraka. Tobi mate, balolo masaya da tuna ngonongo, mbalenda ba. Kenda sin kawita kana yangongo. Singo sin daraka. Dende nga so itu kuna na yalo nga mitundundon. Turang ken marama. Nung masu ninta na baka sama sarban bimbie na be tukutuku ngoro ga sa to seso mo tol ni tukutuku merawa ninda torara ro. God wants to preserve you. Your body must be blameless. Tukuna Paula, kemdo se ni kala ni do val ni kalu. Ni do val ni yalo ni kalu. Ni tiko lo mamundo na yalo ngo ni kalu. Ko mundo ngai baro ro ka na kalu. En na yango mundo ro na yango e baro ro ten kalu sin na babi Italia te na yango. Tukuna bango na musika lo ko e ba endua e ba kan tukun kal ta na yango. E kanya na kakana sin baro ro taki e ta kana kai sin baro ro te na kalu sin do kana sin do ngunu se ta ban do kitaka. Anything has to be done with the glory of God. Nikua sa senin bimbia. So na wayen da mo sa sin waro te na kalu. And the second to nikila nakali da ka na non dambula kam ni bekan nakaba lo mali da ka na kakana uro na wain damu blue na kena juice and the li da ka yang on da baka lo man kam ni bekan. Dona baka lo man live. Ninta sa tau bimate nagay kirkir ti uwan na kalong ito na kalong siya nga. Sinra niyo bubukay ko. Sen hindi ti kong dalingan. Gorong ti kong mas. Doon na kahit tao siya ti kong na namundo ibabala. Ay siya na wasilin sa bulka diyo ti kinindua. Toso mo kim ninibekan. Tukun na chon na wasilin mo ti kinitol sa bulka diyo orang ala. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Bare da na ibolongo bosti ko chisu en na be lat makao no bol mo si tukuno ko baka sangra ni ibolongo ko sa tukuno to burbura ni samboko na be lat makao so sa tukuno sa sinyanga na ibunau ko la beti tu en non rembula na tamate ni kalo en ngone ka sarau ni da Italia kun chisu sang dona nu mandorot kinambul tambo na ibolongo rit kunyaw. You take those scriptures out, you take away the testimonies of God, the testimonies that points to Christ. Conduci Kristo. They all point to Christ. The same spirit na yalo ba nga ko abukeira na parofita merandusi kina dona ngau na tale ni na yaza mai kina na mula when there is no hope in this world of darkness. Na yalo ba nga asulia na kalubi kenda na uti ngongo. The Holy Spirit. We reject the prophets, we reject Christ, we have a wrong spirit. Tunabango na chun wasetin kalima tikine rosobul kaon tukuna Jesu Kristo. But when the Comforter is come, excuse me. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, there, which proceedeth from the Father, he will testify of me. Kabatangara tukuna na profita, tukuna Moses tukina kabatangara na kabatangara na nikalo. They will both testify of Christ. Sindan da mukko sa kami ni Bekani menda na numa menda sa baban nuataka na buos ni kalu sinda baban nuataka ni lakolako ilo malay. Ondo itu bimbi kenda ni kuwa na lubin kalu. Men sabi ding taka nga how we do things, how we worship God. As long as we please ourselves, as long as we gratify, as long as we bring a lot of people, ngau ni salang go kami ni Bekani gingo. Arawati ng bula. Because it's self-sacrifice. Self must die. Yo kenda ndariri ko takaya. Kami da ni ndala ko yani na ponu ni lotu tunga kinda ya tunga kina na kake nga ni lasa nga nda do marutaka. We love, we there. Etukia is there. Etukuningo ni no bol na profita, the scriptures tuna Jesu Kristo na ngau na asin berboleh na belet maka. Seng sa ren dua. Na ibola si bolay. Bosti ko Jesu. Sartong ikadib ti on ti sepel tuna Jesu. Kung ibola go all the scriptures that we have. Kung sa tikong gore na loman ni Bonua ni Luto.
Sese ni duplicate. Chunga indonga na copy. Tongo. Singla vida na copy tiko. Tunga. Do ya ngo chisu en sika tambu kia melin dolaba. That same copy. To read from the scriptures. Noni parau ya, noni balbala. That. Tuno chisu Kristo. They testify of me. Dona no mandorat kena nambul tamu sen. Koya, they testify of me. Ni ko enda mangarat ko nambul tamu sebebe. Kenda enda bin kata mandarot nambul tamu. That's why when we look at the scriptures, we don't find that eternal life, that hope of eternal life. That same scripture. No malu matangar ta kabana Israeli. Searching through the scriptures to find eternal life. No, you're doing it wrong. They testify of me. So now today we are living in the last days during this dark hour of earth history. We are seeking the Old Testament. So we don't find eternal life. We think, no. New Testament nga but you know Jesus Christ. No. The Old Testament testify. It confirmed the new scriptures of the old scriptures. Why? Because they are led by one spirit. But when the Comforter, when the Spirit of God is come, whom I will send unto you from the Father. So it's the Spirit of God, even the Spirit of truth. No spirit, no truth, which proceedeth from the Father. He will testify of me. And then confusion live but God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, the deeper things of God. If the Spirit of God is not present here today, I would not be able to share with you spiritual things because they are spiritually discerned. Amen? I'm saying around, na lolomani kalungo kem ni bekani. Matang wadrang anyal ni kalu, the deeper things of God and the vital tatingo. Sinikani song golotu. Sinikani indon mata bambauta sindon ministry. It is the mind of God. We're sharing what God wants us to understand, just enough for you to understand. But God has revealed them unto us today by His Spirit. For the Spirit searches all things, the deeper things of God. Autoseso mo kami nilibiyaka ni tukutungo. Tukunin na madi yung mga siro sa bulkan tolo, tukunin tolo sa bulkan dorong. Wherefore ye be witnesses unto yourselves that ye are the children of them which killed the prophets. Reda na kata ka na Israel. Ito kuno chisu Kristo na bosa tigo na Israel ni kumkumera tuan matan kay tuno ka. Kemdo do bandin din ta. Do bandin din ta kemdo. Yo kemdo na luvenra o ira nangaser mamatay na profeta. Arida? Ira mamatay na profeta. Ni ko ay sana numa the prophets writing is nothing. Let's do away with all these things. Moses we don't want those prophets. Those writings we don't want. Tukutung bimbing ko kami nibekan. Nitakan ni na raw ni na bukikenda ni ko. Ronga na ka etukuna na itukutuk ni saka na wase bitu tiki ne lim sa bulkan do lim sa bulkan ru lim sa bulkan tol. Ronga sa naka. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart. Domonga ga seni dilibitu na lomanda me loma. And our ears. Ye do always resist the Holy Ghost. And gave sangat tu kinayal ni kalu. As your fathers did, so do ye. Kangar ka ba ng gase, kemdo talangan do ka ba. Kangar ka ba na ng gase, kental to ba muria. Rongo. Tiginalimus ng bulkaruan at saka ng asibitu. Which of the prophets have not your fathers persecuted? O sabi na profeta, siya nga pagando, kami ninabiyakan, turang ka naman at kahit tunang ko, profeta kete, at talamin na kalo during those days of the judges. Nga zaman nga una, at tumbugin na nabi, ito'y kay burubura. Era bilirag ito nga, era pamati, o era na profeta ko. Siya nga nindobir ng gas ni Lotu, kami ninabiyakan, kaya ito na Lotu ba Kristo ya, may bakain data ka ba ito ni kuwa. We don't want these prophets. We persecute them. And today we do it spiritually in our hearts. We say, ambokong go, so nabolbolong go, noon nga na Israel go. Kaya sala nga, may buffet nga, a buffet religion, we pick what we want. We will never be perfect. We will be lost. Ito kung go, o ira nga na wise, tanya lang si Ruat Kintini, the wise, they will understand.
the wicked will continue to do wickedly, they will not understand. So zaman ya dorong ngona zizi nila kolongo kemini biokani. Na lotu kede ni kua sabara reiti ko burubura me bari reiti ko na lubini kalu ena kuninga na sabsaba oiranga na tamatini kalu era na ba sabsaba taki wa bulu taki era na ba tobule na non bula ni uti uti ngo. God is saying, with much tribulation we all will enter into the kingdom of heaven. Ni ko burubura ena mesakamai na nona ilako lako na tamatini kalu. Ena ba lauta kemene kena singatambu. Ena ba lauta kemene kena biboli, ena sin biboli rao satu ni stro bos ni kalu, babe na bona kalu. God has done that. It's all there, the counsel is there. But some don't understand. Why? Because of our wicked ways. We will not be able to understand. It has closed our eyes to see the light and understand the ways of God. And that way, and that life, and the truth. And the we have not the truth. The truth is the presence of God. It's Christ in us, the hope of glory. Niya lu Kristo kem ni nabiyo kani. Sin bokoraw ni babalaya. Idi chungo kem ni nabiyo kani endo na lako tukun bango. Many lewe bunga will be made white. Will be purified and made white. Will be tried. Today God wants to purify His people. Sabi na kada kalu me pagsapsapat gira non tamata. Me kakuning tiki din non bulan ni balbala. Testify to mekina o na profita. Ndusitiko. May bulata na tisi peli. Merwan din ta na vika bos kina profita may bos bol tukun bi latibo tukun bango. Which of the prophets have you, your fathers, persecuted? They have slain them which should before the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers. Nikua, we have become that murderer in our hearts when we nullify the words of the prophets. We have become the same murderer. Era rakabang ngona. Getuni bango na tigine vitu and wase vitu tigine limus kabul katol ni lakadaka who have received the law by the disposition of angels and have not kept it. So limay vera na ibu na ngo na lawan ni kalo na lawan sabsaba kem ni baka ni matin tu ni kalo. Era sulimay na angelosi, the messengers of God, and they have not kept it. Oh, this is a warning for us. Niko ni boss tiko kemni bekani au ni boss tiko ni ndoro bambauta. O boss tiko ni ndina ni boss ni kalo be hira na lubi ni kalo. Be kemni na lubi ni kalo, ke lo mana na kalo. Tale rawan na noni bunau. Matani de solneka tikine rua. And wasirua tikine tin katolu. For this cause also we thank God without ceasing. Because when ye receive the word of God, same situation. Which ye heard of us, ye receive it not as the word of men. You don't receive it as the words of men. And not receiving it as the word of man, but as the word of God, but as it is in truth in the word of God. Mebakani kandina na boso bosta kaya ningo be kimni na lubini kalo ni rongo da tuni kuwa. Oninge maroroya mebakana boso ni kalo. E kalo ngata. Tuno polo maraw na lo may kimami. Maraw na lo mango ni kuwa talanga. Nukila that some people are hearing this word and receiving it as the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Because you believe the word of God. It will become the truth. If our gospel be hidden, it's hidden to them that are lost.
And we tell you that these words are very clear to you, that you understand what I'm sharing today. 1 Thessalonians 2:14. For ye, brethren, become followers of the church of God which is in Judea, are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. Kung banggo, kem do talanga, do sa may pabinlan, do sa may lotungo, and vanuango ichutea, do sa may muria, Judea, do sa may muri, nangunturango Chisu Kristo, do sa may sutabatalanga nandinde, may pagkatalanga, era sutabo ira na wekamu, na beya sa iburbur, na beya banuera tikukina, may baka nakara kabatungo na chiu. The Christians are suffering, malalindona lotu sa hindi makautugan, lotu na chiu. Ora na tamata ni kalu. Ersangay mezakatiko, this new way, this only way, they want their own way. Ersangay mezakatiko, don tamani mezakili, kuni beren, don tamani palo lomaribo, do birtu ni Israeli. Ersutaba tiko nandende na ngaunea, maletanon ramula na chiu. Ni kwe ndende tiko ni kena toso na bosi ni kalo, malenon ramula na tamatalutu. Tamatalutu sara. Christians. Gitu ni bango, who both killed the Lord Jesus and their own prophets. Kaya sarang na lotu, and the mamatir na nono profita, nagmamatay Jesu Kristo. And have persecuted us, and they have pleased not God, and are contrary to all men. Tamata kaya sa kilamay, sa matata may kami kanin, and dinango na matata. We can never persecute the prophets, so much have God inspired them to speak to us now in the last days. Biutu may nabos ni kalungor kami kan mayang weekenda, and the mulatigo ni uti go and sample for us. And the mulatigo ni uti go. Biutu ko may ruan ay wasi ni bolgo kami kan may confirm tagabiko. But ito ko na chisu lewungar na lang may biyaw na bakas dam tayo tuwa na lang tayo singkali kami. Bana dam? Tunga ni balbala. Do the kabat yung anay balbala. Sa senga ni kena ngauna kami ni kani men tawa authority ko ni balbala. Amen. Ngon non tabi mulingo, ngon non tabi banrati kami ni kani lubin kalau. Tiginitin kaon na matayin desolne kan wasi ruwa tiginitin kaon for bidding us to speak to the Gentiles that they may be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. Kuwanda kay wasendo ni tukutuko na was ni kalau the word of God. Da siya takan do talibiban doon may sandua. Do talibiba ngota may. Niko sa ngaw na nang tabi tawli nga ta kana kana wasay na boss ni kalu. Pero tiko songo kam ni kan sa saran lutu. Her sinikila nandina enda maro tatiko. Sangay tuwa kenda men dabi ndresu kichunga bakatigan. And the people know it yung and the windu city the work has to go. Christ has to be known. He has to be lifted up out of this world. It is the only way that will draw men to Christ. If I be lifted up, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Ito ko bangon, yung unang takin ko, kaya sangay binang ibigan naman tayo balbal dato nga. Live to neighbor that. Ito ko for the wrath of God, for the wrath came upon them to the utmost. Sa nga nanguna, sa pasinati na kaluwi na zundu, non da zundu biwira na kautamatan ko. So ni wasi tolu tikine tolu sang bulko na kalau sa ni maruta kami ni bukani. Nindona tamata pagalatilati na ken wasi nandina ni boss ni kalau. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth on the Son, that believeth not the Son, shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Koe pambauta, ang unturango Jesu Kristo has life. But you cannot believe and do nothing about it. Sintaliraro kina. You're going to send him mula. He that believeth not the Son, shall not see life. Kone sinirith ng bulungo. Ni ko kami niniweka niyo, betukunin ni ko, arwati ko na ngam ni salanggo. Taliraro na nonobosa, you will see life. E baka siya nga, nazunrubi ko na kalo. Sinimaru tagi ko na kalo. The wrath of God abideth on him. E kambi sartu nga, nazunrubi ni kalo, non bulungo. Makatagi to, natamatang ko na people, no kedaloki na God is not happy with that person. Ronga talaga na papandiawa, ito ko ni Bayro may Roma, na Roma na wasin dua, tiki na itin kawalo na bola.
Go e pola i na kay Roma. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Nei pola ke te seni wakalu. And unrighteous na kain dala ka ba seni don. Na kalau sa seni maruta sa seni don ke menini bekani. Menda lotu tiko mwana kalau me tiko ngani bola ke mamal don kai lenga tiko. We don't believe that God can heal us. Tunga na yana zana karakara na so na baby vandu so e sanga sila tunga na vinde sunga ni bulu na when to see our own way everywhere there's so many ways we are confused my dear friends. Lago me na kalu na ibalbalango me tako sen. Nikuya sometimes we share the word of God men the tambalang sumuke ng bulin don taman no. We have a wrong spirit. Today the reason why I'm sharing the word of God to you today is because it's the truth. Nandina kami ninabiyakani and nasirikiyan da manibal baldango the truth. But first we must find that way. The truth is the life of Christ. Ready kami ninabiyakani turuan kan marama. And those who will live the life of Christ they will go God's way. Sa nindo na tamata kami ninabiyakani zumuang karat ko na yaw ni buru-burunggo metukunan tiko buah na ni kalau. Tugunan o Jesu Kristo na ni pasal tunu kwa love not the world and the things that are in the world. Touch not, taste not, tugunan po sing kalau. Be separate. And ko saying we all worldly. Do tugun to healthy sinners. Ikan ni bos taki. Rongan sa ngong itu kuni na zundi ni kalau eti ko bina tamang gorong who hold the truth in righteousness. Romana wasin 2:18 kawal. Era bos taka nandi na sarang era bos taka tu. Nondambula vidalat. Na yalo na spirit ni bileti kami ni biyokan. Aron da so pamadal tu na bosin ni kalau. E bindu situ na bosin kalau sa tu na sarang mo na batabuli di komanda. O di rin batabuli din doon tamata. Iba kay sini na yalo tamata kami ni biyokan. Ito ko na Roma na wasetini tikinerua for I bear them record that they have a zeal of God but not according to knowledge. They lack the knowledge. Sa kata-kata na lomanda, loma kata-kata na nondaluto, but not according to knowledge. Nikua, I've shared with you some knowledge that is so important. And yet we're still killing the prophets. And we don't know Christ. Christ is here to save you from your sin. If he cannot do that, then you have a wrong spirit in your heart. You're cherishing self. Self must die. Ang nitani na buki kaya kami dinibyo kani. Sa ando na yawa ko pa masala. Awili ka na uti tiki na bikenda ni kuwa. O siya na waseva tiki na ono. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou have rejected knowledge. I will reject thee. That thou shall be no priest to me. Seeing that thou have forgotten the law of God. I will also forget thy children. Sa sinipinakata ni Buno ni Kalau, na Lao ni Kalau, na Lonsabsaba ni Kalau, sa Ambokongo, kima mi binakati Chisu Kristo, kima mi binakata nga ngaw na niyalo tambo, rongata, tuna na bos ni Kalau. The prophets, they testify of me, the comforter which I will send unto you from the Father, he will also testify of me. We cannot separate the prophets from the Holy Spirit, rongata, kilambaleta, because holy men of God, these holy men of God, they wrote, they spoke, led by the same Spirit. So much we have learned, and I pray that nung kumaso ni Kuwa, ni Rawa, ni Dabakasama, please like and share. Let us pray. Turangan at tamay kimamelo malangi. So much we have learned, and our mind cannot comprehend this light today. Au kere mo ni albinaka. Ni ndolava na titombo ni lomai kimami me tengoba na nomo ni gosa. Kandre kawa.
Kim talirarawi kim saseni ngau na ni mambe murmuri no mani po songo lotu muri tu ni tal muri ranangasi ni lotu sa ngau na kiba muri kemani au kadi ni kua pe kemani na tamai ki mami melete kandi na no mani boso ni tukuna lewe bunga na nungu era sese tingo na rongo na domongu na kile yao ni kua sa rongo na domongu ni no mani bosa au sa masuk ke kerea na kena pakatengo me somu ber na lube muni na biba no era tiukina sa ngau na maki mami lago bandondoni na matamu ni na ni mami kalau kabarong tondo nga na ndi na no mani bosa ki mami masu na mami binaka na ata tali tondo nga Yesu Kristo ni mami soro ka ni mami bakambula amen. Dabalibu, yan on boto ni ko, so stay tuned and sotan na tuku bimbi una tose sombo titombo tiko na bono enda ni titiba kemini na biokani but simple tunga na kai bina katan kalumetak okay simple tunga ni kuan de vital notaka the account of the prophets are still valid today as much as the leading of the Holy Spirit because the same Spirit that led them is here in your heart and in my heart. Amen. Pinabaliw. Pinasabaliw. God bless.